Rahn watch na. Pohnpei. Pohnpei. Iyang kasaledye, rakacho karaspachanan programen rawach nan Pohnpei. Programen kabese way raka po rakasampalakan na uyuyawi taban uyawan wain Pohnpei. Riamo na chpan pachoyan nan programen kabese Rahn watch. Ekoneng yang walyan kichtiyo yach nga sakaratan kay Poni o wow pon molan wow rakso kon Pohnpei yu. At nga sakaran wow lab pan puran sanan kan ko. Waon ko sa walmarlikan nanalaknan kanyay ko at singon wow choror and piltoke. Sa walmarlabanab ususta kay tikan korusyan ng piliensya kumumot sa government o bachiwan waon ki sa walmar chiwan way yung sak. Rahn watch way sa walman kiyan sa umawag siya kachin kasamo o kasampal kay Mawalyanto sa Machay Lobbies and Customs and Tax Administration. Ang sa Japan bache wan luka. All kasampal pukach o nan programen kabese Rahn watch. Paran kakan kabese binaray o karabinaray bacho nan men kay Rahn watch. Hamay siyang line so much. Kalangan ay tungal wow ka batch. So man walyan tikit manapkan o kabasak kit manapkan o batunan radio station Rahn watch. Ngoy ay tungal lahat kulban manual sa ngwen kichi. Pachong Eugene Loni sa ngwen sagos. Ay ganalias sa ngwen matalanim o chapriyaron sa ngwen mo. Sa batusang option customs and tax pasen kita government din official out of ang program. Kalangan na nolo ko. Kariyak mo ito la o kabesa yung Sean Wayne Pohnpei Rahn watch. Tamok mo ay pachokanan men kair ang suksej. Sabil mo purong patuna station Rahn watch. Pasabil purong kabesa masan ko sunod na nabasam Title 54 and nabasam Code Section 1 meruasa awal pan tax na nabasam ap melal wan Pohnpei. Kalanganan ko mo'y kakabesa yung Sean Way business tabi memiyanan Pohnpei o yang sangan business kan memiyan sa watch. Kalanganan ko mo'y program director. Ang sa watch nan wan Pohnpei business wala po kilometer pa yung ma-register nan Office of Customs and Tax Administration. Sangan business chocho may pacho nan Pohnpei mayangaki wholesale, retail, construction, marketing sakaw, house rental, lease, the land lease kan, law firms, the pinan kosunat kan, wasan takeout kan, wasan tamaski kan, market and market and nan pochol, gas station, wasanach kila city kan, restaurant, hotel, bakery, o road service makan chang nan way way kan nan wen Pohnpei. Sangon business chocha mapil socha sign sa lab kin kauliali sabisen morning. Irai pampiliang Pachang tame kosonet NFSM Title 54 kosoneti. Kalanganan ko ag mo'y kakapese business tabi memiyanan way kanan Pohnpei o business tabi mesocha report nan KU 1 quarter moyawanan April and pariyak triyasak. Kalangan nan way kan karasape when matalanim business paisa kwalo memiya kupurma business wane isak silu o business isak riyaw so chakan reports ki sabul aray chumal ta sabul maray taxes kan way no business paisa kwalo
O meslu mesoche yang report ke tax. Kichi business lemeisak wano o me isakeu mesai kinche yang report ki tax. Next business opukit waisak o mes lisak wano sai kinche yang report ki tax. O sokas business waisak mes lisak isu sai kinche yang report ki tax. O kolonia business silupuka walisak wano mele meisak payo sai kunciang report ke tax. Pengelap business seo makan report ke tax so takakan lekan pengelap sai kunce business mesaleti. Kalanganan komoy tame bano yawo yang right business kan makin so chaka payata te oka kosannet and report ke tax and business kan Obisen FSMT CTA te kosanet me obisen CTA kan back yung way bil kosanet year uya ben apali. Kanangan kasanti kayo telepon call pak Riau masih ucar report kasanti ka Riau demand notice for filing Rahn silisap kasanti ka silu demand notice for payment bill Rahn silisap kasanti ka bayo pick up return the tilikuan me can rasang pick up estimate tame yawan me se estimate tame yaw business kunangan point kasanti ka mau levy te alam mo ni nan bank kasanti ka wano malan kabu kasantian tatak meban apali irangkan masuwajagan apali te kapaya taro report and tax kan ban jabir apal nan Rahn akan meban pacoto Kalanganan komoy kumail ka kapese kosandian income tax kan watame leta tatakwach kan ka pantala. Kanaan business kan koros puina naramaseo ta aramasemen me katataki aramasemen utampa ropochki nupung wen tama kosantinan uyapen kosanet o income tax pantalan income tax pantalan income tax kosang ni atakan yakin sapungasang social security me itanlong reports nan office nan customs and tax Kalanganan komoy miechire me koneng John Way te koneng insan salong John Way me kumail pen men kasaletan suksech Kalangan kami program Dr. Miskalio. Puyen mulianti kit winward me patro to yang batrang program Rahn sebelum kabesa iran kosaneti me president te sebelum president after kamanala public law non per Riyasak au lebnian sisak wano ni paporsu para yagat riyasak may nabuiti kolong otawan plastic te styrofoam Kalanganan komoy yat makosanet watch panchep tatatawak o sangan aramas tapuinen aramas ta me kosanet watch toka. Kalangan kami program Dr. Kosanwat pan chapta tatak ni Julayo o aramas hotel lebel te business kan magan kilong to ko sang mas digana bisa mirai bukan ban kosanwat toka. Kalangan area kalau ka ben railakan medan kagachen kawela mesen kosanet watch Ay sotra kosanat te sotra we have apali rail kan pan kawela kosanat wood ime ban we option customs and tax ban kisang kapupukat magkatirak tate sotra mo yan kolong to o masabilman we ang way pa kon ta business kan magana order lang to tipso marasang plastic kan mamiya iran kay naman ang kosanat wood title 25 public law number release sa kuno kung ka nakar telefon number siluriyaw saro
riisak walu riisak wano te sidur yaw soro limaisak walu limaisak limau te kumpulkap akar telepon an option tekan dan pe sidur yaw solo walu yaw te sidur yaw solo walu eu payo po kamuyan kakaleti mangaitruk pen sangan plastik ta me sola moy ko noto. Kailangan din ko mawalyan to Robson Customs and Tax Administration and Program and Kabiyasan Ranward siyo kailangan din ko por chorus ay image makayam sa kalat Program and Kabiyase Ranward nan Pohnpei program yung maganda din Kabiyase way iragasampal me uyuyawi taban uyaw nan wain Pohnpei sabi siyo wanduk kayo siya kupurakan din kachin sa Bali Radio V6AH, hong nan program in Kabiyase, kasampal siya kan kau na batamor, kasalelye.